za Milana Mačvana, ključni trenutak ovog meča, nešto malo manje od 2 minuta do kraja. Ponovo napad za Partizan posle toga i onda samo teorija, čini mi se, postoji za Crvenu zvezdu. 2 minuta do kraja, vrlo teško. U košarci jeste sve moguće, ali vrlo teško. Sjetit ćemo se remonstracije kada smo protiv Rusa vodili, ali 7 poena za Mačvana, njegov ne toliko veliki učinak, čini mi se, na ovom meču. 6 je postigao prvom, tek sad 7. poen, prvi u nastavku. James sa loptom. 12 razlike, najveća prednost do sada. Partizan troši vreme. Partizan troši vreme i James ne pravi faul. 5 sekundi do kraja ovog napada i James je pobjegla lopta. Potrošili su vreme, potrošili su 19 sekundi. Minut 35 do kraja, 12 razlike za Zvezdani, treba brz napad. Tomas, lična greška, imaće priliku za 2+1, lična greška Raduljice. To je njegov 5. faul i on je završio meč kao i Petar Božić. A Tomas ima 11 pojena, treći dvocifren kod Crvene zvezde, imaće dodatno slobodno bacanje. 60-50 plus 10 za Partizan, minut 26 do kraja ovog meča. Tvrda utakmica, kao što smo rekli na početku, neće biti prevelikog broja velikih lepih poteza, već jednostavno tvrd meč, veliki ulog u koraća, ne donosi mnogo, donosi neke sitne bodove u bodovanju za Evropu, ali od toga ćemo nešto kasnije. Tomas, 12 pojena, trojica igrača kod Crvene zvezde sa po 12 povedaka. Mačvan sa loptom za Lučića. Lučić, pa Raško Katić, James, 15 sekundi za napad Partizana. James, Kecman, Lučić, on pokušava za 3 poena, nije pogodio, hvata Tomas. Popović. Opet Zvezda treba brzo. Popović pokušava za 2, nije pogodio, hvata Mačvan. Loša organizacija u ovim trenucima, mislim da su trebali da pokuše za 3 poena košarkaši Zvezde, sada Partizan troši vreme naravno. Kecman sa loptom za Mačvana, Mačvan ima otvoren put ka košu, koristi to. 9 poena Milana Mačvana, 42 sekunde počinje slavlje Partizana navijača, rekao sam ono malo će se bio ključni moment. Tomas pokušava, sad sve to promašuje. 32 sekundi do kraja počinje slavlje košarkaša i navijača Partizana. Bešović je zabeležio i 32 sekunde do kraja u svoj igri. Katić izlazi. Navijači crno-belih počinju da slave kup. Odbranili su titulu ne samo jednom, već više puta. 5. uzastopni osvojeni trofej u nacionalnom kupu. 13. ukupno, gledamo li kup one i bivše Jugoslavije, SFRJ, SRJ, SCG i tako dalje. Oni su očigledno specijalisti za osvajanje tih kupova, imaju ih najviše u istoriji svih tih zemalja koje sam naveo, naše zemlje nekada, a sada u Srbiji takođe apsolutno su najbolji u domaćem kupu. James za kucavanje, čini se tačka na ovaj meč. Odlična partija Jamesa ponovo. Nije toliko bio dobar u napadu, koliko u asistencijama. Posljednja sekunda prošla, Partizan je osvojio kup Radivoja Koraća, pobedivši Crvenu zvezdu 64-51. Na kraju ovih 13 poena, najveća razlika u korist crno-belih. Gospodine Matiću, šta kažete za ovu utakmicu? Ajmo to da prvo razrušimo. Da se vratimo prvo na očekivanja trenera. Očekivanja su, s jedne strane, Jovanović je rekao da oni nemaju, da treba da ostanu u igri, da se ne zavaravaju, i to su sve uradili. Oni su ostali u igri, igrali su svoju igru, ubrzavali su, treća četvrtina, četvrta četvrtina i na kraju imamo najveću razliku koja se desila. Zvezda je probala, borila se, ali na kraju nisu uspeli, imali su male greške. Andjušić za 2 poena za 1 sekundu, posle toga Kecman ostavljen, pogođen na 3 poena. Sve su to mali detalji. Interesantan kup. Zvezda je bila neki protivnik, jedan dobar deo utakmice, ali sad je Partizanovo vreme. Partizan je pobedio i oni trebaju da se raduju, a drugi timovi trebaju da nađu način kako će se suprotstaviti Partizanu. Neprikosnoveni su u domaćem kupu i u domaćem šampionatu već 10 godina u kupu. Evo 5. trofej za redom
zaista fantastične partije svake godine i ove godine su kao i prošle igrali prvo protiv Mega Vizure, potom protiv Radničkog i na kraju su u ovom finalu savladali Crvenu zvezdu, iako smo rekli prošli put su dobili FNP Železnik. Prema tome, ovo je peti zastupni kup Koraća za Partizan, još su finalisti bili 2005. i 2007. 13. ukupno trofej koji su osvojili crno-beli. Sad ćemo sačekati i proglašenje na kraju najboljih, naravno i onaj pehar. Rekao sam već da onaj trofej koji se koristio 30 godina u Evropi, ona čuvena Žučkova levica, sledeće godine će biti ustupljena ponovo našem košarkaškom savezu, bit će napravljena replika, pa će dobijati klubovi takve trofeje, a ne ove koji su sada imali ove godine. Evo sada pogledamo malo i statistiku, još da kažemo samo Partizan opet dokazuje svoju dominaciju, iako protiv sebe svaki put ima novog protivnika u domaćem kupu, uspeva da savlada ovoga puta Crvenu zvezdu. Spremljene su kape, naravno, verovatno da je označavaju broj 13 koji ovoga puta ne da je nije baksuzan za Partizan, već je srećan, jer je ovo 13. trofej u njihovim vitrinama. Gledamo statistiku, 37 skokova, Partizan 29, Crvena zvezda trojke, 622 Partizan zvezda, samo 1 od 11. Slobodno bacanje 68, Partizan 78, Crvena zvezda. Opet je Partizanova klupa, tačni igrači koji su ulazili kao rezerve, donela 46 pojena, a 18 samo startna petorka. Znači, snaga koja dolazi od rezervi. Tačno. To je snaga sistema. Partizan je imao problem sa playmakerom, ušao je Anjušić, nikakav problem nisu imali. To je snaga Partizana. Traje sada slavljenje na drugoj strani, glasnije naravno u ovom momentu ne zna se ko je, jer jednostavno pokušavaju navijači jednog i drugog tima da naglasaju svog protivnika. Slavljenje na drugoj strani, Crvena zvezda stigla do finala, nije osvojila trofej koji su toliko želeli, a sada ćemo vidjeti moj kolega Dejan Tasić je dole, uskoro ćemo čuti i trenera pobedničkog tima, to je Vlada Jovanović, pa sad ćemo vidjeti koji trenutak, samo da se ispostavi veza. Da vidimo, Dejan je spreman. Dejane, ukoliko me čuješ, izvoli, sa Vladom Jovanovićem je dole sa novim osvajačem, dvostrukim u stvari, zastavnim osvajačem kupa Koraća kao glavni trener. Da čujemo Dejana i njegov gosta. Evo sa mnom je gospodin Vlada Jovanović, trener Partizana. Gospodin Jovanoviću, kako je vama izgledala ova utakmica?